Shubor nagaslem jong Nongstoiñ Hima. Kilai tili kiken huan Sengbhalang ka West Khasi Hills District, Bagantop ya ka West Khasi Students Union, Meghalaya Youth Federation, bat ka United Hinyaw Trap Movement. Kila Kyntu jur ya ka Hima Nongstoiñ, bakan bu no ya ki Pulit Syiem, bat ban bu ru ya ka Tanan, hapo yaw Nongstoiñ kumbaki wei ki Hima kile. Haka juk kapor kila penrem jeru ya ka jingjia syaksyo jo urang ba, haki runar kabala jia haka janmit jong ka sau tarik mentau benai. Halor kani ka benta, haka jingalam jo uba hamar lingkoi, Presiden Meghalaya Youth Federation Sengbhalang, Nambiang Marngar, Vice President West Khasi Students Union, haka jingdon lang u General Secretary ke United Hinyaw Trap Movement, Samla Karik Nongrem. Haka santarik u jemang arhajar arpawar, kila let banyak kenduk ru ya Syiem kena ka Hima Nongstoiñ. Kila ong ru bahadian ba kilawan banyak kenduk ya Syiem kena ka Hima Nongstoiñ. Badya ke ei kabala jia hayaw Nongstoiñ, ka jubab na ka opes Syiem, kalong bakam don ya ki Pulit Syiem. Henry kabu ya ki briu ban pet ya ka bahakamian, bat ka kuat ka suba kayaw. Bat haduk menta ka opes Syiem kamyo kanu-kanu ka jing ujor, na ki nong pet ya kayaw, bagi don ki kam Sniew ha kayaw Nongstoiñ. Ki Sengbhalang kila kamru bakat kum ka jing tip ka jongki, kalong badan sibun ki nong dikyan, Didrong kisong basa hayaw Nongstoiñ, Henry ka jubab na ka opes Syiem kalong mar khongpong. Nakaliang jongi kaya ka bangi pimpau di skausi, hadin bangi lawan itu ya Syiem kena jong Hima Nongstoiñ. Bat ya kaya ka balajia menin ka por lasteng hayaw Nongstoiñ. Ke ka jengkeli ka jongi ya ka opes jo ka Hima, halor kredai bat hayaw Nongstoiñ. Ka jubab bangi yo kalong ba ni samdon kita ki Pulit Syiem. Rai ngibu ya gibreu hangtai banpet ya kabaha kamiat ka kuit ke suba jo kayo. Te bat ka jubab ka jong u Syiem kena yang ni kalong ba kim yo kanu-kanu report kim yo kanu-kanu ka jeng wan complain na kita kinong nong pet ya kayo ba kidon ki kam Sniew po yo Nongstoiñ. Tenrai kat ka kum ka jeng tip ka jongi habangi ya hayaw Nongstoiñ kalong ba sibun kinong didrok sibun kinong dikiat ki syong basa apo yo Nongstoiñ. Tadai ka ka baka jubab nak office yo Syiem pade kalong mar khongpong. Tingi Kyntu jur ya ke Hima banang ni sikmat ba ki dai banbu ya ta ki Pulit Syiem bat ka jing dawa ka jungi ba khamat kalong ba banburu ya ka thanat apo yo Nongstoiñ. Kum ba ki wei ki para Hima ki marjan mat pa ki don ya kum kita balai pat tangan Nongstoiñ yo ke jubab ba kamdon. Te lasai ngin sekendu ya Syiem lai baje bat ngin sepen baik bangin yang sikmat. Ka bala jia menin ba kini baro kimi kidei na kadau ki Jyllei pa jing Sniew ta jia po ki yo Hima Nongstoiñ. Tingi ni kong liang Sengbhalang yo kendu po. Po ke Hima jong Syiem office Hima Nongstoiñ ki kendu Syiem kena nguru nakaliang juru la pensyai ba Syemdan kanu kata ka nakaliang juga Hima Nongstoiñ penbaik kita ki Pulit iban pait namta kani kayo ti ngiru ni Sniew mendap jing Sniew no ba kani aduk klimat muta ba kimla ban penbaik ya kata ba pau ba dada umdan ki Pulit Syiem ne ki Pulit Hima ban pait ya kayo Nongstoiñ kamu ki Jyllei jing Sniew kidang serkai nang ni sikmat tingi an kenduru nakaliang jung ka Police Department hampo ni Nongstoiñ nakaliang jung kiru kila pensyai ba kila twet ba kila wat atau nonglek kam Sniew ba ni perem jur ya ka ba jia menin ba ni kerman scam ba nakaliang Police Department ru kan yu kam mardor yu ba ni ain penting ni Kyntu jur ya ka ba ni Sniew kubor ba umdon te Pulit Syiem ya Hima Nongstoiñ ba kiri ban bu kita ki Pulit ban pej perman dan ginang pej yo ki bare ka pej beli itu imba na Hima ni jong ka Nongstoiñ ba ki pej perman ba di man ra kinu ki report lagi ki ba jia po yo lai kam tu kam them ni kam ban le ikam bi ai po ni kayo Hima bar ko Nongstoiñ in saya lum ban ngin saya penbej ka ba jia ban nang ni skmat ngin ha ban yatrai barba ban le kinu dak shin ki so ban ra bingkong ya kani kijing jia ba Sniew po ni area jong Thai Nongstoiñ.